inkomo tiyajutshelwa same day phindze kuhlatshwe tingeke umvakazi nje lapha umntanakhona uma thi nabe kuyajutshelwa tinkomo kusho ukuthi awuhlatshwa ngizange sengikuve ukuthi kwentiwa konke kanye kanye dijutshelelwa lokho ukuthi ungabali wena lo lesethi inkomo ukuthi sisadalela wena mina ngoba usetawubuya utogezela na utohlaba tingeke angathi noma ngiphume eceleni lapho kutawushadwa tingeke Angithatha sibahle. Abese kuba khona ke lokhu labaminika kona. Leyo mbuzi nangicabanga ukuthi masini nabashamashamba babuyethu. Leyo mbuzi leyo bese kanjani isebenza ngaleso sikhathi bamukele ngaso umambo isebenza ngakusasa kusasa. Le mbuzi leyo ngesikhona ngibeke nje ngaloku uyathi kwami yokusho ukuthi suke senisinike lokho kudla lesitawula la siphekule sibakhona noma ngabe ngihlala ngingasinike ukudla sendlele umshilo ukuthi nishilo senisinekile ngoba mina nje lelicembu lami noma lomthimba ufuna ngathi ukuthi ngiyayihlaba leyo mbuzi ngaleso sikhathi ngayipheka kuze balala badle wona ngisibakhona soshilisa vele ngifuna ngibe ndile kona la ngifika kuze balala bedle Uphindze ke nangakusasa la ekuseni ufunelele mina ke kuseni phindze futhi angithi kuleso sikhathi kutawube bese ngiyahlama ukuthi ngiyakhona ukuthi nani bosibali ngiyathi ukuthi lana kufuna ukhona namkhona ke ngoba phela mina inkomo ngaze ngibe nato nzamba manje asihlaze ngihlale nzamba balufuna ukuthi ngivume ngizama game 2 mani ke lokuhlama kwami inkosi ngela ukubeka kahle akusasiyo le emsimede ukuthi sesiyakhulumisa la sibala ngithi ngimukele sengiyafika nami ngiyashika kulo ngokozulu lapha nawo uyangishimisa kona leyo mshibo wami wale mbudi ngindeka mina ngikubala kwami ngawathi ukuthi ngeke ngibaphakele wonke ngindeka sengingacela imbuzi angibonzise baqhubeke baphakele leyo mshibo ngibashiyele wona uze ngikhona ukuthi nthambama uma ngihlaba ngoba mina ngakini ngathi imvume ukuthi mina kami inkomo iyangikhulula leninginike yona namuhla ngicela kuyihlaba ngiyawakhipha emathumbu ngawasha ngithubeke ngente njani ngiphakele abantu abambala umthimba kule yambude ninike yona mina ile nifuna ke ngana umhlabiseni ngathi nifundela la umhlabiseni belifuna imbude kuseni silala masesingani ayifuna okay nyalo ngifuna le nayi yokujubela bekungiloko duke abantu abadzala bala ngosiyalo nyalo bekungiloko khonya la sesiko senako bekungilokujubela manje ngalokuthi nje sikanye akufuni ukuthi ize sibe nemagama langathi tawu uyalima akungalima njengoba bashido babemnyeni ukuthi kukhona la utawukhanza ukuthi khona awathi utawufuna ukuthi nihleni bonisana ikhulume njengoba ayibeka umnumzala wakho ukuthi cha la wathi ngekuthina naye sekuzokwe kwento kemahlandla lamabili selokulotshola uyabonisa leso siswathi sihamba singene kancane ngoba ngeke ukwazi konke kusho konke ufunza uziyofa solofuthi mina kodekile ekhaya kusebaleni nanekhaya umnakethe ebaleni lomnyaka lophinde ngabulanzelana kodwa ke lokhu ngoba lokho kuthi mina ngisathi ngaleli ndlela sathi ngale asathi mbambale lesingiso ukuthi mina nje bengingaqambe manga ngithi Gozolo nakavuka uyahlamahla uthi ke Gozolo yena bamahlamana ke uyasibona Siswati nje ukuthi sinjani
mina ngathi nje kugozolo kuthe ekuseni wasibonakala uqoshana ngoku la ibaleni uyahlamahlama sesiyathi usifuna sendele engithethe amandla Ja.